Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu Silian sang puya Taxation Department in kumsang ni somni pathum chunga sarkar an sum chhunnu tul bituk an khum lomna Chief Minister Puzoram thangale Taxation Minister Pudol Chamlin ten an man pui Deputy Chief Minister PHA Minister ni bok puton we chuan nimin khan ni zung chakna hmanga tuilak na tlang pui tlang moi water supply scheme cheng nuai zanga songa pakhat senga saka hong Prime Minister Narendra Modi chuan nimin khan video conference call tangin ramchung raido ti changtlun turin FM transmitter samko pakhat hong Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal chuan Prime Minister Narendra Modi man ki baat program chu Ayush ti lar kunga man rupai mo takani ati Taxation Department chuan kumsang ni somni pathum chunga sarkara an sum chhunu tulbituk an khum lomna polin an department auditorium mineko nimin khan in khom an buat saya Chief Minister Puzoram thangale Taxation Minister Pudol Chamlin ten an man pui Taxation Department hi Mizoram sarkar ta na revenue chunglu tulian berani a he department hian GST VAT le professional tax atangin si ala khoma financial year sang ni somni pathum chunga tax revenue mu zong hi cheng viable se sangkha somni le noi somro porokani a revised estimate a cheng viable se zakua mutura base ni line target hi cheng viable se za somni le noi somro panin khuma state owned tax revenue target cheng viable se zakua som pasir le noi somser pukwa po cheng viable se za panhi le noi somret pasirin khum ani Chief Minister Puzoram thanga chon thoktu te thanem na chunga lom thu soin midang te tan enton tlakani ati a mason zel torina cha ani Taxation Department thoktu te bula chuan Mizoram sarkar sumdin munshia thiam poimo ati thosoya hun pa ngai normal period chu ni se budget system ang chuam state in mason na ul sam taka tho the ni line hripuileng awangin budget po alawin nga vek to na state sum hu chu shek ani tak thosoya sum hnar dangba ka sum hona in ngana lian ber share of taxes chu atlak niam tak vek awangin le chu sum hlo chu tun thlenga rul na hmulet awm lo wangin hripuileng boruak aziom hnu apo sum har san hi alain zui zelani ati a share of taxes ti niam awanga state mutur an hlo tak chu cheng viable se sangthum ai tam nge nin arin om ti asoini Pudol Chamlin na chuan department thoktu te theitop an chu athina wangin lom thu soya chuti rol chuan contractor te GST pelo anom ti chu newspaper report mutur a om te chu tanlak ngai na ni ati a GST register om in register lo soitur anom thin te chu awareness lama malak atulna tilang to ni thu soya mi puin an mo phurna an thria ta poimo telve ani ati Deputy Chief Minister PHA Department Minister ni bok puton le chuan min kham ni jung changna hmanga tuilak na tlang pui tlang moi water supply scheme solar pumping cheng noi zanga songa pakhat senga sak chu hong tlang pui community hall a honna polin khoma thu soin puton le chuan tlang pui le tlang moi khuwa ten tui in tur thiang him niang hnar taka an tlan thei to tur chu alom pui takze thwa soya thala po tui har sanna an toklo tura angai thwa soi bokani heng kho pani mi pui ta tranjona le thawna tha a mu in lom omati thwa soya he hun hi an hne na mal suna then to ni chunjom zel se du thwa soi bokani intinin tui liter somthum pore tal an nei thei vek tura ngai ani thu sein tui hi ranchem tak da izai taksi in a man thei ti riat tlana tulani ati a intinin mani in chunga ngei tuian her ho theita chu alom pui tak zat ya soi bok ani tlang pui le tlang moi kho chom tu tur ni zung changna hmanga tuila ki Jal Jeevan Mission san somni pakhat somni pani nuaya cheng noi zanga chunga pakhat senga thoni in July ni somni puruk sang ni somni pakhat atang khan tho tan ani a December ni somni puruk sang ni somni pani kumni chunga tho zo tro ro man chu hun bitiam ma tha December ni som puruk sang ni somni pani khan tho zo ni a heng ko pania in tina tui hi pipe manga pek vek ani a he project machine sang hasam somsari pathum le chung ko chani somni pariat chomzo tura ro man ani Nimin Khan Don Bosco School Hall Longklaya Mizoram Board of School Education MBSC Board Sain Longklaya District chung MBSC affiliated high school le higher secondary school zirti tu tan zirlai ten mani ngai tua namanga an chan ngai chi zo na siam dan tur capacity building of teachers in setting higher order thinking skills question ti thupui mangin training board saini a MBSC regional officer Purang Khumale MBSC academic officer PF Rikil Remrot pu 10 training pay im Longklaya District Sunga High School and Higher Secondary School zirti tu antel ani he training board sain atum ber chu zirti tu tram exam le board exam board se thin ten SOTS question chu eng ange ani ti le abo se dan te zir hawani training hi session nia thani in loom taxonomy atangin lower order thinking skills LOTS
higher order thinking skills HOTS question zir ho na le subject sang sang atangin HOTS question bo se chin ani training a hian national education policy NEP sang ni som ni chungchang te class 9 ne 10 science and mathematics bilingual textbook chungchang te soizana hunne MBSc in scheme of examinations and question design aman mek integrated evaluation scheme IES le application software chungchang in chil thale na hunata na manani bok training hi higher order thinking skills lam hoi no pangten an ngai to ona tu tun aya an sen ezona tur NEP sang ni somni ron chuak chuan angai poimo wangin district sanga MBSc affiliated school tan boss evektura arwaman ani Mizo Students Union Regional Headquarters lunglei chuan ni kala chung khan lung le namdang sumdong te ko khomin ILP te anandik saka MSU Regional Headquarters lunglei chuan namdang Mizoram omte ILP ngai poimo turin na cha a ngai poimo lo nam chuan an chunga dananga mala kani tur thon shil MSU Regional Headquarters lunglei chuan Mizomi puite ILP poimo jershi a namdang ILP nei lo Mizoram omte humlo tu le MSU malangna thopa thopui turin na ngen bok ani lunglei MZP headquarters chuan ral tan relief camp lunglei khopui chuan hnuai om khasiram mimal hon om te tlo in infui thane le thilpe kan hlan lunglei MZP president pek sang chen kol chuan MZP chuan nam sang sang in si khom hi atum tat ti soya ral tan te chu Mizoram anam chungin thamung taka om tu le antan MZP chuan the to paso thu soya ral tan te chuan unaw te ani angin mizo te pum khana ti sezonga malalo turina cha ani tunline Mizoram ru hlo tama wangin an boi mek thu soin heng thil thalo le smuggling thila in nam hlo turina cha a ratlan ten har sana tam tak an to chu an hriat thiam pui thu soin an har sana ten chena ru hlo laka in nam hlo tu le Mizoram cheng te tan har sana thlen tu ni lo turina fuyani tuna hin ratlan relief camp khasi kro ta hiam mi za borvel changin in somni pakwa ding mek ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat on voice ana mela mudon ta a Man Ki Baat hi October ni thum sani som play khan bultan ani a naktuk pathian ni chamadar som pakhat hian a voice ana ti chu aloni don ta ani hemi pol hian Man Ki Baat program kal to Prime Minister Modi tu seiten khathin che tak ter ngai thang u India ram hian mero pui tak tak lo sing to a hemi te hi mi ring ikul kana ve tu le mangai na le laina na thu cha keng tu te ani a heng zinga pakhat chu sik guru nanak de fi ani a guru nanak ka chuan mi ring te ang khat vek kan ni thu soi mai ba ka pathian thil siam te in tuk kang kan awangin engkim chunga zanga na lan tir tul thu soi thin ani juni somni pali sang ni som paret khan Man Ki Baat program Prime Minister Narendra Modi chuan guru nanak de fa thu zir tir te hi voin thlengin ala poimo thu asoi ani गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए ऐसी होती है ये गुरु की महानता और ऐसे ही ये गुरु है जगत गुरु गुरु नानक देव जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया सदियों से प्रेरणा देते रहे गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी गुरु नानक देव कहते थे गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chani min khan video conference call tangin ramchhung radio ti changtuna turin FM transmitter somko pakhata hong thu soin Prime Minister chuan sarkari mi pui ban phak tura khol changkang te siam turin the to pa chuati soin khole tui tu poin heng khol themte an matang kai ngai ti a khol themna wanga ma sona tam tak lo tlang hian radio po nina tharnen avor sanga Digital India malana zara radio po internet call tangin min an ngai tha theita ati a FM call tanga thupun chuade cho poimo hleti soin a hun taka mi puita na hria tur poimo Chanchinthar te khochin te me self help group hlot ne tele thil poimo dangte ponjar konga heng FM transmitter te an poimo mani ati Prime Minister chon FM radio la DTH chon Digital India mabak lo tur tan kongzau ta ka sil sakati a DTH service ate hen le khazir du tan man tangkai tur tam tak oma man tom zo ka mobile data mante siamani awangin adar zau mani ti bok Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur point to soin FM transmitter somko pakhat hon thar de chuam thu thedar konga nasatakin an puidona ti a in fiamna lamte in ti hlimna le lo nei lama te mi puita tan tangkai dona ni ti a pu Thakur chon Man Ki Baat chon radio la na abel chana san le ani ti asoi lang bok ani
Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal chuan Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chu Ayush ti lar konga manropoi motakani ati nimena New Delhi Central Council Research in Ayurveda Science 10 journal anti so impact of Man Ki Baat on Ayush sector atang zarna he thui soin pu Sonowal chuan Ayush chuan khovel mo India pholangani ati thalai zinga Ayush ringtu anpun bel zelani ati bok Chanchinthar charti topna na tang pui Taxation Department in kumsang ni somni pathum chunga sarkar an sum chhunu tur bituk an khumlom na Chief Minister Pujaram Thangle Taxation Minister Pulal Chamle na ten man pui Deputy Chief Minister PHE Minister ni bok puton lo choni min khani jung chakna hmanga tuilak na tlang pui tlang moi water supply scheme cheng noi janga somnga pakhat chenga sak ahong Prime Minister Narendra Modi choni min khan video conference call tangin ram chung radio ti changtluna turin FM transmitter somko pakhat ahong Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal chuan Prime Minister Narendra Modi Man Ki Baat program chu Ayush ti lar konga manropoi motakani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani